maloro soifua whaatara whātu amatanga le neiba yaso I se whaapoponga o talafou. Ua whairoa Trump o le atu a mata fo I tara noanga I whaatatau I le taua I le vāma Iran, I le mai ai o lona tau fia o swainga Amerika I a Iran. O le patia de CNN ua whairoa Trump o lo anga I luma tara noanga I le vāwa tunu e lua, a mai se fo I le mata upu le toi tataraina o le Strait of Hormuz. E le o yeini ripoti ua le au mai le au whaasara lawa Iran, o ta wai whaamataranga ia whapea o le o lo swainga Amerika I a Iran, pe ta wai fo I tāra sanga e te Iran I a Amerika, ia tau fia I o swainga. O le malepe o le marienga na iaia Iran ma Amerika, I le masina na te nei mo le tau fia o whitawinga, o tele so na fianga I le whea avea ina o loa whawa malo, e me se le suau. Lo whea ngai fo I Amerika ma le tau mawalunga o whata waile kesi, ai whapea fo I a Iran o lo whea ngai fo I ma whaafi tauri, o no le wha umi o le taua, lo tāria nei la le isi la sanga le ai mo I a tunu ue lua. I Peru, ua whaamalolo le tumau e Peru le au nanga le company vaalele le Aerodiana, ina ua la vea se tasi o ana vaalele le whaunga le vaiaso ma maari li wai tu lisi, e se furu maratasi ma le au vaa e to lua. Company vaalele Aerodiana, le rato te whaavea ia tu lisi lungo nisi o mata anga I le tunu, ua polo ia whaamalolo umana au nanga se ia mai aso suenga o lo whanga solo. Ta ua le CNN na whaeroa mo mua le whainga malo ua liputi atu e le au vaa, se whaale tonu tau le vaalele le I motusia fsota inga I le waalesi po le leitio. A le whainga malanga sa aveina ni iai tu lisi e whaamatamata I le tonga mau o se no fuanga ua utau sanga a malo au whaatasi. Wata ua tu lisi sa irunga le whainga malanga au fia I la tau mai Italia, Spain, Masiamani, masuia le au vaa e to rua mai Peru. O le whaatadia nei le unga le suenga I le whaaponga I o le whaale tonu. I au se tāria na le sutolu tu sanga se tamaititi wa umara na ola ma pu e nai fo I manisi pasese sa iei le taavale e to tolu o ni talavou na wala vea se taavale lata I Newcastle I le tae awa na leila. Whai mai le 9 News o le tamaititi na malangatu le taavale o le tu ainga le Toyota Kluger talitonuina na ngā ia mai le tu I saute o Newcastle o le vaveawa na leila na tu poe le whaarablawe na wase e ese le taavale lea mai le ala tele I Lake Macquarie. Na whaia tong fitinga le tamaititi le no whanga na tupai le whaarablawe, pe itai na maniu lava mulimuri ane. O le isi tamaititi se furu whātau sanga sai ton fo I le taabale, na pu e leo ma ave le wharamai mo tong fitinga. A o le isi to rua sa iei fo I te tonu, na sosora ese mai le vahanga na tupai le whaarablawe. E le I whaia ni morianga, a o lo wha au wau suenga. I le Pasifika, e lima atu motu o le Pasifika le masui fo'i o le Pacific Island Forum o whaatulanga le ao fia le Port Columbia Amerika e whaatatau I visa, le United States Visa Bond Program, le ao mana o miai sui mai I atu nuu, e tatau na whaari se vai ngā tupe o no o le ruaspuru wafe Amerika, ia mawhaiei o na whaimalanga I Amerika I le visa le tūmau po le temporary visa. Whaeroa le Radio New Zealand o atunu e peo fiti, Papua, o Tonga, Tuvalu ma Vanuatu, wa o fia I lalo lea Port Kalame. A wa whaeroa le malo Amerika o lea whainga, wa o ngā tele wa whaititi ai tangata e o vaso I lo lato o tunu. Ma le tala muli mai Tonga, wa ta lia nei le parlemene a Tonga le whaamawai ngā loa ia, a whaipule e to o lua na whaamawania sa o tu la fono le whaamsinonga, I le masina talua I morianga mai whainga palota, o le lua wherua lima. O le isi sa bema minsta o tulisi, ma le isi o le minsta o tupe. O le winga lao le whai unga lea o le ato e whai ai fo I mapalota la iti mo la I tu malo. Whai lua I le ripote le Radio New Zealand Pacific, o le isi fo I wa fia I morianga tau palota, o le le whai lua ino se fo I tupe na ia whai ai se Dance Academy, a o le isi na moria, I lona fo ino ni ia, ini sui olo na I tu malo. Whai lua le pārami o Tonga o Lord Whakawhanua, ua ia maua uma whaamawai ngā le tō rua lea, ma utalia ina foi. Ia o tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo iaso, manuia tere ngā luenga o whenga iai.